tun video chuan dead alo omreng to te tihhlum hun ngak te kumin kumsang ni som ni paruk February thla a an tihhlum tak te kan en hodona thitur me win engpoi nge an khoile ti te kan en le anga tu te nge an tha ti te an case kal dan tlang pui te le an thi don tak taka an eidu hnuhnung berte an thu soi hnuhnung berte angkha kan clear haule ang Texas State atangin Charles Victor Thompson kumsang kajakwa somkwa pasari khan Charles Victor Thompson hi kumsum ni pasari mi chi alani sales lam na thokme kania heti lai hian kumsum thum pakomi Glenda Dennis Hazley patunga Houston Texas a zana bara intongani Glenda Dennis hi nail technician ani fa anei to a kumsom pathum mi ani to a aming chu weight slip ani a hetia Thompson le Dennis an inton hian Dennis le apasal te hi kumkhat vel an lo in chen to ani Dennis le Thompson te hi bara intong an nia atir chuan thian angin an om phota anwa nin ngai zong chho Thompson hian Dennis le afapa kumsom pathum mi te hi thataka a enkol tur thu shil thina mase hun liam zela an inkar a thalo chhota em Thompson hian Dennis hi athunun tlata athik thuwa che em a kuta thak chin bok Thompson hi zungol ve ani baka drugs a khoitela bikin cocaine ani a he hian ami zia hi ati chheswal em anin ngai zon lai hian a bialnu Dennis po hi adu lo chunga mut puingun le a nakal te po a mai duk le liam ne nakal ta zeu maya Dennis hi nuwa Thompson a ngei po hian Dennis hi amit duk le muithi khopa aben thu te po soi chuak le ani kum khat vel anin ngai zon nuwa Dennis hian Thompson ane na anin karti top makadu ta a Thompson a kut thak na le athunun lutuk na te hi atuar theito lavani anin thenta ti chuan Dennis hian midang pakhata tong le a Darren Kate Kane ni in kumsom thummi bartender bara thokani Darren a tho na bar hi Dennis le Thompson ate inton na bar kha ani nge a Thompson le Dennis te kha he bar a hian an kalngun le Dennis le Darren ate hi chian anga omin ani ngai zong chawa Darren hi chu mirin om tak dam thlup mai mi thatak ni in Dennis in mi pa alo ton to te anglo taka thlamuan pui om in nga na tlakani lelama Thompson a kuthak ching em hian Dennis si nena in chen hi alo pom thei hau lova Dennis hi a en thareng thin a in Waterman Crossing Complex sa te soilok lo ten avalang thut thuta abel pathar Darren a chungchang te zota atnena kirle lo chuan ati na tur thu ten avo thina ni nilai zan April ni somni pakwa kumsang khat chakwa somkwa pariatani a thil engemo athlengta zingdar ni le chan velani a Dennis bial pathar Darren phone call adong Dennis lo ni in trap chungin puyaron nge na a ina Thompson a aron kal thut thu soin kutaron thlaka avo vel thu soi Darren po atan pheiwata Dennis in a thlen chuan mai chana Thompson ane nanin tongta Dennis lawin alo trap nen mi pa pani te chun in swal chanta minute som panga velan in swala Darren a chakzok tlat mai Thompson an khoi to lo turin ange na ngai dam te adila amizia thak ta feka Dennis thutluk na nangne na omdu na thlan na hi kapom thlap to ang te ti a Darren a po in a thusoi chu pomin thattakin Thompson a chu akai thauta a an pathum chuan in kota thu in turten ina heti lai hian chen oma inti boy an shata wanga police ko an oma re lote a police ten non thlenga ti chuan Thompson a chu an hotir ta mase Thompson a hi a chung rila asoi angot kha ani hau lo abial nu hlui le abial nu hlui bial pathar te hi angai theilawa athik tak zetani boina athlen to lo tur thu asoya engkema tha angina soina in alung oi hau lo athinarim tak zet hetia a ho tanga dar kar thum nu velek zinglam April ni som thum kumsang khachakwa somkwa pariatani a Dennis omna apartment a bok let le in semi automatic pistol a keng tilta ton rum chu awa thlenga
kongka akiklo akap ngal top atlo vak boka ahong ta derena po alola oma engki ma thato a ngain anlo ha dam to kan mu me khi akong ka ti chiat tak tak chuni in ral thuam nen alut ta thut mai living room alo mek derena po loading vat thomson an silain atin ta engma soilovin derena chu akap tamai a om le ngonga te kapa liam na tak tuara kalsan atum chu hnuhnunga voi khat akap le atlutop hetia na tak tuara a omchung hian denisi ven him aladu sham thomson an denisi pan na tum chu akeya alola vuan shama denisi chu bedroom a oma chaukalam panina ron kalme kani thomson a hian derena chu atukhum nuai chia a ngonga silaya tinin aka chille ta a derena chu thita denisi ero chauka ama inven na tur chemte la don meka mase thomson a hian vamanin denisi biang veilama silai chu abiang dekina tina kakap ve theche beli ti in akap ve ta ngal mai abiang veilama silai muluta a hale levelte silai hian ati chia in athina sale a aka tang thisen aron chuak chewa athi ero la thilo adin muniro achalo le mi pakhat ron kalfu lawin silai ri te shiata wangina ron tlana denisi thisen tam tak ne na omina ron mua abiang ding lama silai ka na hliam nen hetia awakal hian thomson a po hilo la oma denisi thi zoi zoi chu lo om ve thomson chu ti chanin ani hian ami kap che atia denisi abu ngau thomson ka tia chiang hle relote a thomson chu tlan chia in cyrus creek luya asilaya paita a mase hemi nuwa a omdan hi pa ngai lo tlan chelovin amirin tak pakhat ne na kala anena chuan athil ti zong zong chu soi vek hetia amirin bula a in puang zo hi apa akol le a athil ti chu apa a shil le apa hian police ne na in pe ngal tur na lo ti a atuk zinga apa nen hian police station a kalin a in peta hetia a in puan vel lai hian le lama denisi po in a hliam na takawangin dam chuak turin alo beve meka helicopter airlift alo ni a Houston a Herman damdoi ina shwai alo ni mithiam ten thei to pan chhuana in a heart rate aniam ema wangin komai na oma oxygen atlak chama wangin athluak ta na poi ta hle a kar khat vel chu damdoi ina life support chi aringin adam sham shama heti chung hian a chung ten a life support hi an phoi mai donem ti ril ru na takin an ngai tu a an soi hawa ti chuan ka ani atanga kar khat na chia chia me ni ru kumsang kha chakwa somkwa pariata Glenda Dennis Heiship chu athitani athi hian kumsom thum pakomi ani afapa kumsom pathum mi lek wait heislip hi anuka ani thu shilani hian skula a oma weida te hian ati tu tur o pa shethiam khal thomson la ka film khur turin anu hi alo shil na sato china anu ati thin dan te a muwa a shiat ve chin wangani a hlo thon puyani tuna chuan a hlo pera thlengta hei apuitlin nuwa alanda nani a keima hian khagum kumsang kha chakwa somkwa pariat kha ala omreng ti na soya kha thil thleng kha adam chunga ama chen chil tu ani thua soya anu mingil nei le tha em mai ama mangai em tu an tha kum ani miawani wait heislip hian anuwa anu chanchin soile dana chuan mi khongai thei takani a trumkhat phei chu kan skulami mi ten an en shan deuh mai ka kom tur thu le kawanga evena ka kom tur thu ka shila kanu hi amit tuya tla hiala ti tha min ti zia asoyani ti ina soya anopan atna shethiam tu ama mangai em tu ani thu soi Thomson po April ni somthum kumsang kha chakwa somkwa pariata man ani a mi pahni aka ni ve ka ni chu Harris County Sheriff Deputy chuan amitha na manrua hi Cypress Creek a luya an vazona an mu to thua soya hi ama Thomson an apai na asoi nuwa an vazon ani kumsang kha chakwa somkwa pakwa a trial chanani a 12 tha wanga thiam lo chantir ni in heti lai hen kumsom ni pariat mi ani atir tengin Texas hian thitura ro relan tum shim heti trial chanani ma kumsang kha chakwa somkwa pariat July a khan trial nga ka tan ina Thomson hi atan mek lai khan atan puipa Jack Rita sial pakhata a ompuipa ne na Thomson hian dien zernia tha atum thu te soin ama thitura anti theina tur witness ani wanga tha adu thualo soya
atwal tha a witness chuna lo ni ngei bok atan pui pa hi mi poisa hlo a that thin tu hitman roina apui turin ngen nge a he thu hi a cellmate hian police te a shil ruk nu in police te undercover operation an buat sai vata agent Gary Johnson a hi mi that tur poisa hlo thin hitman anglema an jantira hi Thompson a hi shiat tirani a tang te tlo nia hitman lem changtur hian Thompson a hi aron tlo donani undercover agent Gary Johnson a ani reng don sia voice recorder kengru in an inbiak na an record ta Thompson ane nan inbia a Thompson a thu soi po chiang ta ka record ani a case witness pakhat a thu de shila chu thi tura adu thu soya da bau turin ati a dollar sang khat sanga in an in be felani witness is the only witness they got. That's kind of more important. So it's more important to kill her than get the gun back. If I go ahead and take her out and you get out, is there a chance you could tie me up then? Oh, hell yeah. Okay, what are we talking about? How much? Name your price. Well, if you want the address, okay, for 15. April ni som pali kumsang kha chakwa somkwa pakwa chuan Charles Victor Thompson a hi thiam lo chantirani a thiturati anita Harris County Jail a omin Polenski unit a death row transfer turani a transfer a ngak mek hemi nuwa thil thleng hialom death row tlan chuak mi te thong ber tu chu November ni thum kumsang ni panga a Thompson a hian ruwa manna alo siam vek to chu ti puitling ta ai dilema neya thomnu pa ngai po sela thu ruk aneya asela hian handcuff cha bi akol robok staff district lo lai anin tha da lai taka a handcuff a phela phekhok po asela hian a thuk ruvek ti chuan attorney nen an mu don thu soin meeting room a oma heti la hian a in thlak tanta a in thlak fel vet exit lama pana ID muzelin a ID a hian state investigator ani na langa jail a thokmi palila ya machona ma se a ID mangina bum theivek a top ber main gate a thlenga pangai takin chun enga a chuak theita mai Thompson a hi 21st century a death row inmate lo tling taka American Correctional Facility atanga tlan chuak thei chunani hetia tlan chuak hi atana facility te film khur tok lo ziana satakina langa an mual phau nge atlan chuak ti an sia hi thok tu te laman chi ema amitha chung te thlengin US Marshals te chuan athalak te tar vakin rampuma antara achanchin she thei chu dollar sing khatan pek tur thunen antar na samai nithum chung an mulo Houston atangin mails ani vela la Shreveport Louisiana a alo hetianga la hi engtin nge akal manan shelo rampo na tanga sumlak te lo tumin Hurricane Katrina wanga buai na tok angte na lawin soya mi in an ril hello nan azalen na ero November ni rukum sang ni panga a atopa ni thum chung abo manani chu thunei tu telamin Shreveport a Zudor kota an mantani an man hian atang lem lawa ama hi aroi bok manani hian ata na aya ni lo son an tumna sa LNB Polinski Unit Livingston Texas a sonania heta hian kumsom ni don dead row atangta September ni som pakhat kumsang ni som ni panga a Charles Victor Thompson a hian a execution warrant adongta a January ni som ni pariat kumsang ni som ni paruka lethal injection manga athi tur thu a shebeta Texas Huntsville unita tihhlum ani ang January ni somni pariat kumsang ni somni paruk chu lo thlengta kumsom nga pangami Charles Victor Thompson a chu lethal injection ati hlumanita hemi tu kyan jing da ruk le chan ve vela tan ina thok tu ten an kai thawa a hun top lam hi lekha buchiar ten attorney biak nan te le a spiritual advisor le na thu soidun nan te manga a hnuhnung bera tan in chopa nga ya Texas hian special last meal an pe vela wani chung te tlo tu nei lem lawa zanda rukarita Thompson a hi execution chamber a shwai luanita a athi na tur khuma phuar be ani akota IV wa ani in athi na damdoi lu na tur ani thu soidu hnuhnung ane le nei lawan zota fia takina soya o kamitha chungte an chung kwa big le chungte chong zel te thlengin an thinlunga ngai damna an neya thinlung dama malam an pan ka beise achan chu he thila hian winner an omlo kumsom ni pariat liam hnuwa po tuar tu dang apun tir zel si a kathil ti avang khan poi ka ti thil thleng avang khan poi ka ti takzet in vai in ka shildu che uchu ka mangai chewa iswa hi innuna lo nei tlat ro u ama sabera iswa nei ro u ka fate pathian lo shereng ro u
ka mangai vek chu chu zong chu ni e warden ti in a thina tur chu ataksa lu chanta a ama nuam lo ti mel a chet dan vela alang ve dewa a nuwa chuan hnar ang mai na ron ri a athok amu mal lo mel hle a masere lo te ya ni khwa shetalova daruk le minute som panga a Charles Victor Thompson chu a thi thu puan anita Florida State atangin Ronald Palmer Heath December ni som pasari kumsang khajakwa som sari pasari ni a Jacksonville Florida a kumsom paruk melek rol thar Ronald Palmer Heath hian amitha masak berathat amitha hi Michael Green kumsom pariat mini in hemini chopmalama aton hi ni a an pani hian hunrei takan mangdona anin kom tharin anin nelta em angina lang Ronald ta hian tlai lama Achian pa Michael hi avit tamai atha chanta khichiang taka shiata nilova hetia avi vakhian ala thilawa Ronald hi tlan chetalo chuan avi pa Michael hi akara phura Jacksonville ko thlera tumlampo neilem lovin darkar khat ai tam atlan kwal puya athilti nge hi pomaharsa ative nge ni asiat lo achet dan hi amakle he akara ti dinga Michael hi avit non le hetia Michael akara omla hian akar hi halatuma a hal chanta mase Michael hi engtin tin mo kara tangin aron chuak lui thei shama me ala tangin a inchani man mase Ronald hian avit non le ngat atop nan rong takin thingchang lian ve tak lo mang chuan avolum da a amuna hian amitha hi akal san top he case hi enani a no pangte kumsom paruk mi lekin kumsom pariat mi atha dan rong si maktak mai hingai thaka dita a korta omzong te chu thong tak zet Ronald po kumsom paruk mi lek ni in kumsom thum tang turati anita Mase kumsom chi atang kumsang khajakwa somriat pariata perola chhuati rani a kumsom thum tang tur kha kumsom chi atang ani chu hetia an chhuwa ma hian thil thalo takaron thlen ngei don bok Ronald hi tharuk vel chia achhuwa atangina laliama mi athat le Meni somni pali kumsang khajakwa somriat pakwa zanani a Ronald hi kumsomni pariat mi ni veto a Purple Porpoise Lounge Bar Gainesville, Florida a unaw pa anaw Kenneth Heath ne nan oma anaw hi kumsom ni palimi ani an unaw hian an nuna haw ema na te pon thok ve chin na in an thok zeu ringot zuan in na sale le chin hemizana baran lai hian Michael Sheridan kumsom thummi salesman Atlanta Georgia mi helai Florida aronjin me khi omve a he bara hian thil eya tlem in ve tura ron lutani ama hinel tak mai ani hit unaute Ronald le anaw Kenneth te hian lo komin an ti hawa an unaw hian zu ale sak nge chuan an unaw hian marijuana an nei le nei lo Michael Sheridan a hian azota Ronald ta tharuk vel liam ta atan in atanga ron chuak hian hetia azot hi ngai tuana dangalo nei vat anaw Kenneth hi shil ruwa mun fal dewa shwai adu thua shila Kenneth poida lo pom ve ngala an chian thar Michael kara chuan marijuana zu ho ringot tur angin an kala an chuak ta a Ronald ta na khal Gainesville Electra County chimlam hun falai ramchina an kalta heta anom hi marijuana chu an phor ta nge ya minute revak lo chu an zu hota a boino omlovin thamwang takin an om Ronald ta chuan a huna tita anaw Kenneth chu kutazai zerina signala silai lem akuta siami na signal zeu Kenneth chuan .38 caliber revolver chu ron la chuakin an thian thar Michael Sheridan chu atin ta a wallet a gold chain le asana te peturina di Michael Sheridan a hian a pe mai lo a thongin a shila hai le Ronald ta chuan naw chu thu pe in kapro atita chu vele a oma kapta salesman Michael Sheridan chu atlutop ka anilaya om chu wanin nati in awa atlere ule a wallet vel chu phelatuma acherang thailo Ronald ta pheichuan muanga tihlea awa pet chem phorin a ngonga zayatuma ma se a chem alo bilutuk anaw chu timai turina ti a anaw Canada ron chevatin Michael Sheridan na luwa chuan voi ni akapta a
athingal anua an unaw hian Michael ruang chu ram chunga eng tin mo nim ka ran thukuru a an omna bar purple purpose loan cha let le in an tha tak Michael a car ho ni bok ami thil angan rubok me ni somthum kumsang kha jakwa somriat paruka Michael ruang hi mu ani a tha ani atanga ni rukna velani arwang lo chetan to a medical examiner chuan ni thuma tanga ni som liam ta vela thi ani thu soya silai ka le angonga vi na liama nei thu soi khatia Michael Sheridan an tha atanga ni na leka khan Ronald ti unaw hian midang an that le me ni somni paruk kumsang kha jakwa somriat pakwani a an unaw hian kum somni paruk mi Anthony Hamilton tong le a bara thawan tonga amami ang thau khan bar chua san pui turin an thlema munfala an shwaile Hamilton rokle bumani ti a in shia tlan chhia da tum chu anunga voi khat ka ni na thia thingala arwang hi an kal san top an unaw hian reilo te a manan ni a an mi tha hnuhnung zo kum somni paruk mi Anthony Hamilton thina a Ronald athat tu charsani a masi anaw kenetan thushetu ani na mangtangkain a u hi atitu a apu du tlatlo keisi kharani pha taringota an tha tak Anthony Hamilton chung te poin rorel na dikan mutalaw an unawa an tha masak zok Michael Sheridan a case ero Ronald naw Canada ka lumzo kani chungin jury le judge te chuan Ronald ta hi engkim buat saya kap tura thu pezel tuani anti a kumsom paruk mi le kani atwal that tu lo ni to nen December ni som pasari kumsang khachkwa somkwa a thiturin achung thu an real ta zoka anaw Canada ero dam chunga tang turati anita ni deadroa kumsom thum panga ai tamte mewatanga heti hunlai hen attorney point appeal tam takasiama ashem na tinep turin mase nol vekani Florida Supreme Court chuan nol zelin ai appeal hnung ber January ni somni parukami po nola anaw Kenneth Hitero Tomaka Correctional Institution a atanga kumsomni panga nuwa perola chuak turati ani a kumsomni panga chu aliam dai to na in mi puisha ta tarlan public information a chuak ta MT hi tarlan anilem lawani topa January ni kwa kumsang ni sumni paruka chuan Florida Governor Ron DeSantis chuan Ronald Palmer Heath thi na tur warrant chu sign ta a Florida State a kumsang ni sumni paruka ti lumasak peradi don February ni som kumsang ni somni paruk laida ruka Florida State Prison ati lumani don thole ni February ni som kumsang ni somni paruk churon in her chuak ta kumsom ruk palimi alawni to a zingdar sari a Ronald ta athawa a inbuala Bible a chiara a spiritual advisor in Aaron Tlobok alas milhi amani February ni kwa a eya a hnuhnung ber request chu hamburger le french fries chungani a request tamlo khop mai daruka tihhlum ani dona wangin dar thum vela tihhlum tura in buat sainan asela tanga shwai chuani a darnga le minute somnga a Ronald hi in tihhlum na ruma shwailu ani le daruka ridona asoidu hnuhnung wardani na zota kati palani chuzong chuniro se kalome ti in asoi Ivy-line voin daruka athi na tur chu an chiulu chandon ta in tihhlum nan hian minute rukvelan mang an chiu tan hi Ronald ta hi achezeu thina a thoko ka a mel adiklo le anuam lo ti shiat deuh hian a taksa a che a reilo te a ni khwa a shelo ta hetia an tihhlum chung zong hian amita ching char daruk le chan ve a thi thu puan ani athilai lo entu witness te zinga hian Thomas le Nancy Sheridan te an omve a amitha Michael Sheridan a unaw te an ni antan chuan kumsom thum chuang lo nga to rorel na an mu ni anita ni Oklahoma State atangin Kendrick Antonio Simpson Kendrick hi New Orleans Louisiana Australia ani a munre theile
tharum luar em na munani ano pan lai hi poi khoina kut in thak na rui hlo tin reng kara amanga ama atel tlat kumsom parukani in dora roka tharum mang na sa hle dor nei tu pa ka phiala athilo na in hethil hian Kendrick Antonio Simpson nuna aril ruwa tharuma be nge ziale apoi sakto lo zia tar lang chiang hle kumsom paruk mi chia le ngal kumsang ni palia New Orleans a Kendrick hi ka ani a alu le adula te ka ani in koma ina oma voisom paruk lai sayani adam chok na ina taksa adiklo na nei pha in aril ru thlengina khoina sa hle huna liam zela Hurricane Katrina khan a in ti chevekin ni engemo za chu tuile eitur nei lawina lovak vaya atopa convention center pakhata omna tura shelo kumsang ni panga kumtop lama kumsom ni pasari mi ani in Oklahoma a insona refugee angin January ni som panga kumsang ni paruka achian pani tenen an chuaka Jonathan Dalton le Latengo Robertson tenen Jonathan Akara an chuang Fritz's Tavern Hip Hop Night Club a kalantum an thlenma in Kendrick a hian a inalua in thlakloka du thua soya andinga avaluta heta hian rifle AK style angchi alaruzeu an pathum hian party na an kalphot Kendrick a hian a rifle hi car nung drunk kada a sit nung zo ka changalak mai theiani an kaltum na Fritz's Night Club a chuan zanlai pel sheta an thlenga he club a hian Kendrick hian mi pathum akal pela anni hi kan hmu mek te Lyndon Johnson Antonio Jones le Glenn Palmer te anni anzinga tu ema ber hian Kendrick alukhum Chicago Club ti inziak chungchang chu asia tur khera lausoin helukhum hi gang pakhat te ne na inzom na ne ani a hetia alukhum chungchang an lo soi hi alom lo tak set akal pel tlang phota a thian te pani bula buaina anei thua shila reilo te ya Kendrick a hian alukhum chungchang lo soi tu Palmer Jones le Johnson ate hi vapan le in avawawa ani ho hi akka adu mai tur thu awashil ava vozawa alet le masere lo teya an pathum bula hian vakal le in boina chinfel adu zok thu vasoya chibai turin Palmara kan mu mek pa bula hian akutava pe a mase Palmara hian a moya alo nek sakta pop mai Kendrick hi atlu top zakle thinrim takina thian te pani Simpson le Dalton te bula chuan kalang u atia an chuak ta parkinga an car bula anom lai hian meiche then khatan tonga meiche ho chuan 7-Eleven a local veru an lo ti a anni pon an lo pom ve maya 7-Eleven an pana an thlengta 7-Eleven dor nung lama an car an parka heta hian an inti buai pui pathum te Palmara Kendrick a nek tu pa berle Jones le Johnson ate an ron tlan an mu a car pakhatan ron chuang hawa Kendrick a thina rim le a Palmaran aron khal ngenge Kendrick a thina rim le a thian ten in beng dai turin an tina in a in beng dai theilo a thina rimin phubala ka du tak zet Kendrick a hian zui watang uti in Dalton a chutlan wat turin ati a Dalton ana khala Kendrick a hi chu driver bul chia passenger seat a athuani sit nunga Robertsona athuve thunga Kendrick a hian silai chu pass turin ati a car nunga rifle chu Robertson aron peya an zel Pennsylvania Avenue an thleng arem ta ema an ma an ten tlan mek Kendrick a chu tu ko vera changa dakin an ma car chu kapta ama nek tu Palmara akhal tu ni bokhi voili akafua adara voi khat atnung velama voi ni le athi na ber a oma voi khatani atir chuan ni khwa asia atong theya ka ani tia in sia akap tu hi aron kal nai le hlau le na in a oma ka na thisen chuak na sat taka wangin ni khwa sheloda a abula chu John sapo alule taksa vela ka fu nuala athi ani deu ngal mai anzinga pakhat Johnson a ero ahima achian te pani hi CPR te lo pevena in omzia omlo kar lo tlan alo phara achian te pani hi ka anni in hmuna hian an thi ve ve ani Kendrick ate ero an tlan zela Midwest City a kalin an rifle an kalsana an lir thei an thak bok heta hian ahma a an meiche mu ten en khan anin mu khom le a masere lo te a police ten an ron manta police ten zo na an zo chuan Fritz's Night Club an oma heta hian nekani thu Kendrick a hian a soya maset mi tu ma aka lo thua soi mase achian te pani Dalton le Robertson te hi pu anni ta ka chuan Kendrick a hi atitu ni thu an puang ta nge ni
kumsang ni pasaria Oklahoma County District Court trial janani Kendrick hi thiam lo chantir ni in thi turati anita appeal ve thina in a hlotlingai lo kumsom ni don Oklahoma de roa a nuwa a GED zo ve a omja chu tan in a lekha zira exam te po tan in a jang be ve in high school chin ang chu a zo ve ti na ni thu aziana essay te pom te thon thu toya zia na bu te po publish ve kumsom ni don kumsom pakwa vel atan nuwa February ni som pani kumsang ni som ni paruk jing dar som athi hunata na rawata ni ta athi ni tura lo thlengta dar nga Kendrick hi athawa a inbuala a spiritual advisor ne nanin koma dar saria afate palile atunu tenen anin mua daria le chanve thlengan hau a idu hnuhnung zo ania adu chu bacon cheeseburger onion rings tam takle strawberry milkshake te anni tichuana eya dar kwale chanve vela athi na tura shwai chan ni in athi na tur khuma anmutira an phuar bok Oklahoma hian damnoi pathuman mangchina sedative taxazoinan pencuronium bromide thok top tirnan potassium chloride thin phu ti top nan hengte hi an mangani athu soidu hnuhnung zota amit ha le achung telam asoi mia lo kamangai cheu heta local te ti in ama troi tu chung te witness ami te soya minron support awangin kalome chu zong chu ni ati athilai witness te chuan Kendrick hi chiutan ani in a omanuam lo ni in an shia acheringa athoka mumal lo bok amit tuilem ta tu omna amit veilama mit tui voi ni aron luang antiboka atopa ni khwa ashetalawa dar som le minute som pakwa athi thu puan anitani official time of death 10:19 a.m. kumsomli pangami ani amitha chung te poin athilai hi anron ena amitha palmar unawnu witness jinga omve chuan athi na khuma po alanuyani atia baka ngaidam dil na te po kan be save adil lawa alanui zuya achung te kha avanuyani kha anui mel kha kumsom ni chunga min ti shom tu ani mase engpo ni zero rel na dikan mu Oklahoma state chunga kalome ti in a soi Florida state atangin Melvin Trotter kumsang khat zakwa somriat paruk jun thani Melvin Trotter hi kumsom ni pangami ani lekha po zir lem lo kholaya chetlana sa mani athalo zonga shiatani na sahle poilian tham lo khoi chawin criminal record nei der to hemi kumhian US hian harsat na lian tak negin mi puizinga rui hlo hlwar Melvin po hi rui thei thil khoi zinga telin arui nan poilian tham silo de khoi chawa juni som paruk kumsang khat zakwa somriat paruka Melvin hi dorlian vaklawa luta hi varji Langford kumsom sari mi ta ani ador hi ngak china helai palmedo Florida ami te shiat hi ani apasal nen hian ti hian kumsom thum chuang lo sum dong to tun hai loka apasala suna afate an puitling vekto ama hi an dor sum do na enkol tu ni ta Melvin hian he dor hi sha chiang an khwa an shiat larle an tho thin na ni Melvin hian poisa adu ani dora aluda dor thil aruchanta akorluma athuk ruzel ahnuwa shalle ata na tia dor nei tunu pivarji Langford po hian Melvin hi achachiang anau panlai changa shiatani tuna drugs addict anita ti po shia ma po in Melvin hian ador mi hi thil alorulaya muto masi ashiat lauder sakve shamani mase hemini hi chuan ani theito bikina shelawa Melvin an thila ruklai hian varji hi sa omna lam sectiona oma thila lorem fila Melvin chu akauta athil ruk chungchang chu zota chuak turina ti bok arun kalle chuan police akautur thuashil heti lai hian Melvin hi arui mek bok nen he dora chem tho hila in dor nei tunu varji chu ampei tamai ngonga vuana areka adula avit tawak mai ahliamana takzit ni khwa alashia akochung te polang hialin thina satakin chuata atlua Melvin a hiana poisa lo hle poisa bom lampanin dollar zale grocery debit card ala heta changa reilo te a hian truck driver pakhat dora ron luta pivarji Langford chuata thisen ne na moreng chu muta ahliam na hle ma se truck driver zo na hi ala chang theya officer ron thleng ma saber polo la
chang thei kum tam takalo hriat to Melvin ni in African American sang lo ve tak Tropicana company employee ID or Melvin ti aming chuan na or ani thu ama vitua hiana soya reifak lawa ni khwa shetalava damdoi ina shwai ni in darkar tamwak lo liam nuwa cardiac arrest wangin athita ni Melvin upon khochwa sanalo tum lem lova arui tur damdoi nei thei dan tur ringo talo boy pui mithen kha chuan apoi saruk manga rui thei thela zulai le a ei tur le bandana sena atuam te pon mu a ana thona huna police ten wakala aming ami thaina soi angin an wazonga an she theita Police chen khaten apoi khoina dora akut pha thate korthisen kai tele apoi saruk chungchanga testimony chen khatte anneya evidence annei thale nirei lote manani a trial lion apoi khoina rap thak zia hian ngai thana sa a mani po inveng thei to lautar meichia abei mai hi wartaka soyani heng case thleng te ang tho hian defense lam te chuan anau pan laia thil ton zong zong ti du da le kal sanani dan le a IQ niam em thu te le adux edik na sa tian chuan lam ve poka poya khoi lai ngei po khan aro yani a omna lai umma se me ni som pariat kumsang kha chakwa somriat pasaria chon jury in a shethiam theilo thi turina tita ti chuan kumsom li don de draw nuwa an tihhlum don chawani hete hun rei tak an tan thin na chan pakhat hi chu Melvin apo a attorney in voi tam tak appeal a theluta a shemna tinep turin hete appeal an siam hian sum tam tak baka hun rei tak kum tamadu thinani chumai baka Florida governor hian execution warrant hi assign khata state puma mi pakhat chia kum khata an tihhlum chang te po a omnwal thin atopa chuan governor Ronda Sentisan athi hunatan February ni somni pali kumsang ni somni paruk ti in a sign ta a Ronda Sentis hi soilo kila raurel na dik mi ten an hmunan mi thi na tur sign zung du tule atakati tu ni governor dangte angin amuang velawa a raurel na noya chuan Florida po in mi ati hlum nem pha em ani kumsang ni somni panga a rengot po khan Florida hian mi som pakwa ati hlumani US state bika mi tilum nem berani bok kumsang ni somni paruka pon kalanga hian an kalazel tur thu Ronda Sentis governor hian soyani February ni somni pali kumsang ni somni paruka thlengta Melvin apo atop bernatan azan mu athau jingdar nga a athawa a inbuala ti hlum ni turin shiao machon turina inbuat sai tlo tu nei lem lawa a idu hnuhnung ber hi hemini vek hiana eya sanga cornbread cake le soft drinks te athangani tlaidar nga aria Florida State Prison a shwayani daruka athi na tur room execution chamber a shwailuani a athi na tur khuma amua phuarani Ivy line pani abana vini in abul room glass room shanga tangin athi na tur hi chiuluani a athu soidu hnuhnung zoni a second somthum velangoi phota soidu anei lo thu soi athi na chu chiulu ani donta Melvin hi achele zeu thin mase boina dang nei lovin ni khwa shelawa daruk le minute som ni a athi thu puan anita ni kumsom li don dedroa hun aman nuwa kumsom ruk pangami ni in ti hlumani ta ni athilai witness a hian journalist tele amitha piwarji I chung te po an omani heng case te hi enge ingai dan le raurel na dikan mulhomi ni sia em ingai dan ni lo soi ve don ya